nuko ari nziza. Amakuru mfite nayo uko waje uturutse mu karere ka Rubavu. Uba wageze inaha i Kigali gute biba byakoroheye gute? Anateze. Uba wateze. Ku mafaranga aba perezida batanu bayoboye Rayon Sport. Numve ko ukurikira. Uwa mbere ni Muvunyi. Umwe. Niwe Nkundu. Aha, umwe. Uyu w'Inyanza we ari mu nzu bacyo. Babiri. Nuko ari nziza. Amakuru mfite nayo uko waje uturutse mu karere ka Rubavu. Uba wageze inaha i Kigali gute biba byakoroheye gute? Anateze. Uba wateze. Ku mafaranga yawe ntacyo ukavuga uti. Yes kabisa twongeye kubaha ikaze bakunze ba Bolo Podcast turi kuri Kigali Press Stadium aho ikipe ya Rayon Sport igiye gukina n'ikipe ya Gicumbi. Ni Rayon Sport ihabwa amahirwe yo gutsinda uyu mukino. Ni Rayon Sport ihagaze neza, ni Rayon Sport ifite umutoza mushya, hari ingingo nubwo ataraba ari gutoza uyu mukino, ariko amakuru mfite nuko arabatoza kuri telefone. Ni Rayon Sport tugiye kugenda tuganira n'abafana bayo batandukanye mbere y'umukino, bagende batubwira imbamutima zabo, n'abafana batangiye kuza ari benshi nkuko mugenda mubabona. Reka mukurikire ibiganiro tugiye kugenda tugirana nabo, then turaza kugaruka nyuma umukino urangiye. Nkuko nayo maze kubibabwira kuri intro, turi hano hanze ya stade agiye kubera umukino wa Gicumbi ndetse na Rayon Sport, ariko birantunguye mpuye n'umwe mu bamama babana n'ubumuga badafite amaguru yombi, abayahagurutse mu karere ka Rubavu akaza kureba equipe ya Rayon Sport. Ngiye binteye emotion, navuga ngo ntago nagenda ntamuvugishije. Mama bimeze bite? Meze neza. Umeze neza. Amazina ninde? Goreti. Witwa? Goreti. Goreti. Warutobure buretse gake gerageza ujye uvuga cyane. Ni Goreti. Witwa Goreti. Yo kuva rya rufana Rayon Sport. Shizigihe. Hashizigihe. Hashizigihe. Niki cyatumye ukunda Rayon? Nuko ari nziza. Nuko ari nziza. Nuko ari nziza. Amakuru mfite nayo uko waje uturutse mu karere ka Rubavu. Uba wageze inaha i Kigali gute biba byakoroheye gute? Anateze. Uba wateze. Ku mafaranga yawe ntacyo ukavuga uti kanze kureba Rayon Sport. Match yeruka gutsindwa ikakubabaza cyane ni iyi. Ni APR na Rayon. Ni APR igiye batsinda. Kuri bine kuri kimwe. Bine kuri kimwe. None se yuri mu ntara ukurikirana amakuru yayo cyane? Ndayakurikira. Urayakurikira. Aho Murenza Budara ifatiye ni icyo ubona cyahindutse? Hari icyahindutse. Niki cyahindutse ubona cyahindutse? Aho Murenza turagerageza da. Urabona ibikombe cyaba cya shampiyona cyangwa icy'amahoro, hari kimwe muzakuramo cyangwa byose muzabitwara? Kubera Imana. Kubera Imana. Sawa rero kangushimire. Sawa urakoze cyane. Twega bamugaye ndanjye kurarikwe. Igisenyi muri match iheruka warayewe? Naraye amanitse narayiwe arakwakira amanitike n'umukecuru hafi ya Kongo, ariko ntago nari mazi. Reba ko umuntu utagira amaguru utajya n'ubugingo akunda Rayon Sport. Nkanjye rwa Rutabo ntushaka umubaza mato narayemo, yafashe moto ayikuramo ngo kuryamisha neza arakwakira ngo mato rero kwigwa Rutabo nabwo yambaye mu muhanda nawe zonda. Hari umwana umutwe w'umumotari cyangwa wiga. Ubuse wowe ko yagusanze i Kigali atahamenyereye, rwa Rutabo uramwishyura gute? Ndamushyira Mama Gomez. Uramujyana ujye kumwereka Mama Gomez. Ese rwa Rutabo iyo ubonye umuntu umeze gutya ukunda Rayon bigeze hano, ni ibintu ufata gute? Nkanjye ndi umusaza w'imyaka 50, abo twabanye ni benshi barapfuye abandi basiga. Ndishima abatugendaho uyu ni rwa Rutabo, emotion ziramufasha abayibutse byinshi. Rwa Rutabo eguka nkubaza ikibazo, ni iki wibuka kikagutera emotion amarira nkaya kaje kibi kabisa? Reba nk'umuntu utagira amaguru ntajye ukunda Rayon Sport
ibintu byose abo twagennye bose barapfuye. hari akarimbo mujya muririmba ngo ukunda Rayon Sport ngo abakeye ku mubiri na herwa Rutabo. Muri match musigaje harimo iya APR, niki kizagushimisha uramutse ari ugutsinda APR match retour no gutwara igikombe cy'amahoro wahitamo iki kimwe muri kizashimisha? Yaranyakindariwe mu rugo njyara umukobwa azaze ari umukobwa wanjye. ese mwana wawe bigeze he? Wamusohoye muzi wamwise nize Umuntu utagira amaguru utagira ikizashimisha ni musomesha kuri Musanyi. Abantu bose muri ahangaha muri mu bavuye Gisenyi akaza ngaha nta maguru nta maboko, wenda amaboko afite basabye Rayon Sport muyikunde muyo. Mami wanje ndashaka uvuge nimero yawe, ndashaka kuza kuyipininga hano ku kiganiro. Hari umuntu ushobora kubibona akavuga ati njyewe ndashaka kugira icyo nkufasha. Vuga nimero yawe n'amazina yibaruye. 079 Yego 28 079 28 yego 52 14 amazina ni niyo Buhungiro na Robert. ongera uyisubiremo. 079 28 Yego 52 14 14 ibaruye honde. niyo Buhungiro na Robert. Ubuzima busanzwe se hari akantu ubasha gukora? Ndagakora. Gukora iki? Ndagakora. None se Rwa Rutabura ni umuntu ufata gute? Rwa Rutabura ni umuntu Uyu ni umufana nemera cyane. wemera cyane. Sinayibuka njyewe yasanze mu muhanda batanye kunsuzugura, arambwira ati ngwino tugende. Ubundi uno muvandimwe Rwa Rutabura bamutwara ku igare. hari umuntu wambwiye ngo ntago ngo Rwa Rutabura ngo nigeze yiga, arambwira ngo nzamukubariza utubazo nka tubiri. Rwa Rutabura umujyi wa Kigali ugizwe n'uturere tungana? Abana banjye barize, umwana wanjye yiga kaminuza. Abana banjye barize Abana bawe barize? bazaba abana banjye barize. Okay, ngawore kuyikurikira. Aba perezida batanu bayoboye Rayon Sport. Numve ko ukurikira Uwa mbere ni Muvunyi umwe. niwe nkunda. Aha, umwe. Uyu w'Inyanza we ari mu nzu bacyuma. Murenza Budara. Ari mu Babiri. nzu bacyuma. Hasigaye batatu. Rwa Rutabura uri umuti wamenya. Hari hasigaye kimwe. Mfite bitanu byawe ndi bugu. Mfite bitanu byawe ndi bugu n'ugitsinda. Rwa Rutabura umuyobozi w'igihugu cyacu yitwa Iramukunda. Ndumva abantu bavuga ngo wasinze ngo ndi wize. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yitwa Muzehe ni papa yitwa nde? hitwa, ndavuga umwana we Yavuga perezida wa Repubulika uko yitwa Kagame. ndakwemeye cyane. Kagame Icyanyuma nguha bitanu byawe. Rayon Sport yavutse ryari? Yabayeho ryari? 95. Rwa Rutabura icyenda kangahe? 65. Toka. Akandi kantu nshaka kukwibariza rero, umva ariko bitanu harabura kimwe. Akiramenya go. Banza umbwire, ego kankubwire. Hari umuntu twaganiriye arambwira ngo uzi story ngo uza ahantu ngo byavuye ngo ibyo kurya inka y'umwami. Ibyo bintu wabitubwiye ngo abareyo ngo bari inka y'umwami cyangwa ni ibintu byaje uko ngo Kavukire niba bayo iyo story yiduhe neza. Yiduhe.